Ngithe ngihlalele khona la phakathi ecomplexini ngirelaxele endlini yami. Hayi ngabona ngumfana ubhizi uhlele esitubhini sakamakhelwane. Hayi umfana uhleli isikhathi siyahamba uhleli liyaphela i-hour yaphela 2 hours uhleli. Emva kwaloko umfana weza wazonokha eminyango wami. Wa-introduce wathi hayi sisi mina ngumzukulu wagogo wala kamakhelwane. Uma ugogo wamtshela ukuthi akaphathekile kahle manje akasamthole efonini seku2 days, so uthi angizobheka ukuthi kahle kahle kwenzakalani angizolinda la endlini yakhe. Ngamtshela umfana ngathi mina bhuti wami angazi ngoba kade ngingekho nami for past 2 days bengiye kwi-business trip, so angazi ukuthi ugogo wakho ugcine nini ukuba khona lendlini. Umfana velane aqala ukuchiphiza inyembezi athi inkosi yami let's hope ukuthi akukho okubhedo kwenzakala ugogo ngoba phela simthole efonini, so uma uthe angihlale la ngimlinde ngoba akwazakala ukuthi ngempela ugogo kanti waye angatholakala efonini. Ugogo njengomuntu osebenza esibhedlela ko onesi sometimes unokuphuma late ngabo 7 ngabo 9, so nje ngizohlala ngize ngimlinde siswami la esitubhini. Hayi ke nami ngithi hayi inkosi yami angazi ke sithandwa sami akunankinga bhuti wami ungahlala kumlindi ugogo. Hayi ke umfana ahambe kayohlala esitubhini, hayi sihambe isikhathi adlula amahora kudlule in umfana ezele kumina azocela amanzi. Yazi nami ngibona ukuthi ngaze ngawumakhela nobhedayo sengihlule ukupha umuntu ukudla nje ngathi mina hayi iza ngena uzongena la endlini ngikuphakela ukudla. Yazi angakacabanga indaba yokuhlala emalokishini yokuhlala emafletini siyasenza saba selfish. Wangena kumfana ngamphakela wadla hayi waqeda wabonga nje bekumfana omuhle impela incwasimende. Mina bengimdala kuyena mhlawumbe ngimdala ngegap ya 5 years, mncanyana yena nginami 5 or 3 years but mina ngimdala kunaye. Hayi umfana ngitshela ukuthi hayi ngiyabonga sisi abasekho baningi abantu abahle abanenhliziyo enhle njengawe. Wabuyela ke futhi umfana esitubhini sakhe sahamba isikhathi kwathi mangabe seko 6. Hayi ngicela ukukutshela ukuthi izulu lavelane laduma into ongakaze wayibona, laduma lakhihliza imvula enkulu, lakhihliza amaqhwa into engajwayelekile, kwamnyama emini kwabamnyama kwasabeka. Hayi ke mina umfana ngaze ngamtshela ukuthi hayibo ngeke phela ngiye umfana wagogo wamakhelwane, ugogo wamakhelwane ngimjwayele angeke ngimnyekele izulu lisacazekela lize liphele kuyena. Hayi ngamngenisa endlini ngathi akalinda ugogo wakhe la. Walinda kumfana wahlala lutho ugogo, hayi izulu lapho liyanetha seliyayidliva ke. Hayi ke mina ke ngangihlalele endlini ngiphuzela ijuice yami ama grapes ngamthelela ke nomfana. Ngicela ukukutshela ukuthi kwangemnandi ukuhlala nomfana, like I enjoyed his company. He was like a fun guy and only to find ukuthi ufundile lo mfana, ufundele ilaw. Njengamanje uqedile kodwa usenza ama practicals wakhe we law. Angazi kuthiwa ama articles or kuthiwa yini kodwa nje wenza ama practicals wakhe we law. So ukukhuluma naye nje bekumnandi kakhulu, bengikhuluma nomuntu okuleya level ngokuhlakanipha, bekahlakaniphe kakhulu, so nje like there was connection between mina naye. Kwashaya isikhathi sokuthi ngilaleke mina sengistakile ke nalomfana. Hayi ke akubandi go. Mina ke njengomuntu ohlala emafletini ngino blanket oyi1 mase ngiba ne duvet eyi1. Hayi ke mina ngithi ngizombatha iblanket lo mfana ngimnikeze le duvet. Hayi umfana kambathi lapho asangiqhuqa amakhaza athi woza go. Yavele ngibona ukuthi anginahitha, akukho ukuthi ngizokwenza njani la. Umfana bekalele ecouchini ngize umfana ngivuke ngimtshela ukuthi hayi mina ngafa amakhaza mfana ngifuna ingubo yami. Nomfana athi nami ngiyafa amakhaza sister, awunayo ihitha lendlini ungathatha ingubo mina ungonela ihitha, anginankinga mina ngiyinsizwa ngasurvive. Kucace ke manje ukuthi umfana ke ukuthi sekumele share umbhede ke simphathe le ngube yodwa. Hayi ke umfana sagcina sesicabuzana ke lapha embhedeni. Ake ngiyaconfirma ukuthi it was love at the first sight. Sathandana ke nalomfana mina ngimdala kunaye, yena emncane ngo5 years kunami. Sathandana uthando lashisa lavutha. Umfana bekangithanda, ngicela ukukutshela ukuthi umfana akaphindelanga waphindela ekhaya kubo. Bekaye ekhaya kubo eyoshintsha elokelanda kancane ingubo zakhe. Sagcina sesihlala sonke nomfana lapho. Uke weza ukuthi umuntu enhlangana naye ni move in together.
Ngicela ukukutshela ukuthi umfana bekangi-understanda ngohlobo oluyisimanga, bekazi ukuthi mina ngiyithandela ijuice yama-grapes. Ngicela ukutshela ukuthi mekabuya emsebenzini bekabuya eyiphethe ngo-5 litre. Nkosi yami, yazi bengathi soulmate yami-ke lapho siyotikatike ijuice yama-grapes, siyitikatike size sindiyazele, sihambe sindiyazela endlini. U-episode 2 uyalandela.